tiwala. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, 91.9, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Friends tayo, 91.9, friends tayo. Bringing you the latest news from the home of Biasa, Maganaka at Mayap Assumptionista. This is UA Newsbeat. UA stakeholders hold prayer vigil. In line with the recently concluded 2022 national elections, students, alumni, and administrators of the University of the Assumption held the prayer vigil of the UA Chapel dubbed as Panalangin para sa Pilipinas 2022 last May 11. The vigil was followed by a candlelight walk to the campus facade where UACSC President Charlene Diaz gave a message and was followed by the singing of Pilipinas Kung Mahal. The said activity was organized by the UA Central Student Council in collaboration with the Campus Ministry Office. This is UA Newsbeat by Regina, your number one source of freshest information inside the campus, for truth, for integrity, and for a right to exist. Aro, ngarapaya kaya ka ring malalyari. Nga napaya ng taong sinabi, O ika abe, namupaya ka rin bage-bage. Ini, ingke kong programa, ababyasala ka rin kutang daring madla. Lalo na, kimpamagaral at kasalpantayanan, daring kayanakan. Ngamupaya. Namupaya, Namupaya. Namupaya. namupaya, pamagaral at kasalpantayanan. Maya Payabak Pampanga, Maya Payabak Fernandinos. Ampong Maya Payabak, Kareng Biasa, Maganaka at Mayap Assumptionista. Iniing programa ng University of the Assumption. Ngamu paya, iti para kareng kaya na kanya bang pisabyan mi pakanano nala, lalo na impamagaral da pating karelang kasalpantayanan. Taranat makyabe king kay katamong programang Ngamu Payo. Antabayanan nyo kami kilob ning metong oras, bang pisabyan lareng bagay ang makapotongkul kareng kayanakan. Sir, umpisan ko na yung pa-shoutout na. Puri ko mo pong bati ang happy birthday ng kakong ninang king kasal, Tita Presi, Amio, na tsukeng Canada, king kasalo ko yan. At hello po, kareng makiramdam at manalbe king kakatamong FB live streaming. Maya Payabak po kay Kongan. Sir Chris, de makamis din ng mag-program Yes. mismo yes. Station. Malambat tamo po na at sumukembale, maka-online tamo po at bala mo manibayo ulit, Sir Chris. Wapin, sir, no? Po, buritala rin pong i-shoutout ng administrators na ng University of the Assumption, rin kakatamo pong teachers, rin estudyante na kasalukuyan po, ongoing po yung karelang final examination. So, good luck po. Good luck. At saka, congrats, in advance. Saka po, yung tabayanan da kanya ng karelang summer vacation. Sir Chris, po, Pan Cedric. At pong bisa pang pa-shoutout, mag-post lamo po king kakatamong Facebook page, Ngammu Payo official Facebook page at king Facebook page na po ng Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At para po karing bisang makyabe king kay katamong pisasabyan ngening abak, malyaryo pong ipayabot karing kay katamong text line numbers. Para po king Globe, Sir 915-954-1303. Para po king Sun, Sir 942-357-4268. At para naman po king Smart, Sir 918-351 8282. At bang pong mas updated kayo pa po king DWBL 91.9 Bright FM, malyari la pong i-follow kayong social media accounts. Sir Nos, ituloy tayo po kay katamong ang programang Ngamu Paya. Uling
metong tamong season kaya tang ausan tamong UA files, Sir Nos. Ita inintroduce tayo Sir Chris ne kapilanta na ring episode ne binasa tala ring sulat daring kakatamong makiramdam senior do ring karelang experiences sana tuloy-tuloy mo ne eta pong bisa pang mag-share ng karelang isipan daramdaman para apisabyan tala po at makapulot tamong aral kareng mismong karanasan da po ring tao ne baka nita para pareho tamo pong dandaman po tayo pisabihan tayo Sir Chris ne. Yes, at makabalo tamo karetang experiences si share da. Anya po karing bisang mag-share no at bisang mabasa la rin kaya kayong kwento, malyari la pong isend king kaya kaming official Gmail account. Send nyo la po king uangamopaya@gmail.com. Kayo po migaga na ka, uling ela po mabanggit din kaya kayong identity, patse babasan mineng kaya kayong kwento. Ulitan kayo mo po, Sir Nos, ne? Malyari la pong isend din kaya kayong kwento king uangamopaya@gmail.com. Sir Nos, nga na ning kaya katamong letter sender. May bug ko pong mas pakasalo. Anak ko po kasakit penandaman. At ing atatandanan ko, ko kagad mi patudtud, uling talagang penamdaman ko, ing sakit. Sir Nels. Nanuya kayo, love life ya kayo. Ito, Sir Chris, de. Laway abalo tayo po po. Tapos siya binasa na pong Sir Chris at ang sulat na po ng kay katamong miglakas loob na para i-share na po yung kayang experience. Kaya ninano kayang po rin nasabihan ketang may bugyang mas pakasalo. Kabayat na po yata ng kayang Sir Nels? Ngayon kasalo ko. Abalo tayo po itang kwento na pa magbalik na po ng kay katamong programa nga mo paya at kaya rida po rin mapila na patalastas. For almost 6 decades, the University of the Assumption has constantly produced successful individuals in various disciplines and professions. Being the first archdiocesan university in Asia, the University of the Assumption has remained steadfast to its vision as the leading formator of Catholic leaders who are academically competent, morally upright, and socially responsible. With the threats of the COVID-19 pandemic, the University of the Assumption adopted a flexible teaching and learning system dubbed as the UA Flex. The UA Flexible Learning Experience System is the university's proactive mechanism in delivering quality and adaptive education while upholding safety and health among its learning community. Content knowledge, pedagogy, and technology are the main curriculum pillars. Our academic programs comply with the standards of Department of Education and Commission on Higher Education, as well as the government's health and safety protocols, making the UA Flex truly a safe and adaptive academic system in the new and emerging normal. Bibiyasa, maganda ka, maya. Apply now to the University of the Assumption, where your bright future begins. University of the Assumption, a God-loving institution. We are one with your mission to realize your noble vision. Namupaya, ikaw kaumpisan tayo. Ay, kapaka-kapaka. Dimdamay ta? Nga mo paya? Bayo yaking Bright FM ta? Ay, kapilan ya. Namupaya, pamag-aral at kasalpantayanan, parang Miyerkules alas 9 ng abak. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalbantayanan. Magbalik ya po yung kakatamong programa nga mo paya, pamag-aral at kasalpantayanan. Sir Nels, paumpisan ko na. May bug kong mas pakasalo. Anak ko po kasakit penandaman. At ko kagad mi patudtud uling talagang penandaman ko ing sakit. Dear Sir Nolly and Sir Chris, mayap ayabak po kay kayo at karing masugid tamong makiramdam king kay kayong programang nga mo paya. Buri ko mo pong pabalo na dakal ko po babalo king kay kayong programa.
lalo niya niyang milabasan episode patungkol king election. At tatandaanan ko pa po, Sir Nolly and Sir Chris, karang episodes yu, nung makananong mamiling kandidato, mapalokal man o nasyonal. Antimurin, abalo ko nung makananong sumuring fake news or disinformation. Abalo ko rin nung makananong mag-fact check karing akakit king social media. At inya mo naman relasyon, ingka kung isyer ngeni ngabak king eleksyon. Ako imarga. At ini, ingka kong UE files. Pilang bulan at aldo ing milabas. Bala mo kapilan pa niyang magumpisa lang mag-proclamation rally reng tatagal. Muking lokal, pati na rin king national elections. Bala mo wari fiesta, karing aliwaliwang probinsya. Dakal volunteers, dakal mag-sponsor, dakal mami pamangan, bayang maging successful ing meto nga proclamation rally. Enak po marine, Sir Nolly and Sir Chris, metong kunang makigagad, makiabe karing proclamation rally. Uling buri kong witness ing kaganapan na ito. Kasi king milabas sa national elections, naman makanta kaugong ing karelang pamangampanya. Nakalupa king pintalan ko. Nakasaya. Antiya mong concert ing rally. Tutunan ni Sir Nolly and Sir Chris, naman dahil kareng banda o artista, ing pinunta ko ka rin. Minta ko ka rin, bandamdaman ko mismo nung nano talaga yung intensyon na rin tatagal para king kaya katamong bansa. Buri ko rin abalo nung makanano lakasin Sir Dating mangampanya. Sabi da yung buri lang parasan king kaya katamong bansa. Buri ko rin abalo nung consistent la karing isyong pisasabyan, lalo na retang topic ami buklat karing milabas a debati. Sir Nolly and Sir Chris, aliyah metong ing pintalan kong rally. Meki punta-punta ko naman kareng aliwang national candidates proclamation rally. Pero metong mo nga pansin ko. Aliwaya talaga itang pintalan kong metong. Gang mapali. Pero ako ramdam. Uling mangibabo ing saya tula. Dakala volunteer sa mami pamangan. Dakal mo naman sponsors kareng ginamit daking karelang pamangpanya. Kudim daming danop, Sir Nolly and Sir Chris, uling dusul dit atin mami pamangan. Timote nape, inuman at miyayaliwa pa. Antiya mo ring food fair ing pintalan ko. Dagdag pa ken, Sir Nolly and Sir Chris, may bengi ko pong minuli, pero makanta pa man. Masaya ko pa rin panandaman uling aliwahing lugod nandaman ko karing taong makapaligid ka ako. Niyang atsuko kong rally. Gang ko kakilala. Anti ko nalalamang barkada. King pepakit ng suporta king tatagal a kandidato. Basta Sir Nolly and Sir Chris, ko po ay explaining feeling. Kaya rin anita, magsipag ko pong ikampanya king pinili kong kandidato. Mo karing pengari ko pati na karing kamag-anak ko. Awa, masaya ko king gagawan ko gang misan marareject ko karing aliwang tao uling king paglaban ko. Pero ayos mo. Uling akakit ko naman na masanting ko panandaman, patsi gagawan ko ini hanggang mapagal. Nga ko pen, ayos mo. Uling maniwala ko po, success is a series of small wins. Gang metong yamong tao nga convince ko kanto, balang aldo, masaya na ako po kanto. Talagang pego brand Karen po. Gawa ko po yung best ko ang gaking mayaring campaign period. May 8, 2022, Domingo. Kalupa na ning akaw galyan ko, simbang maranon. Ala ko pong aliwang penga di kanita no neng maging malinis at payapaya,
ping election day, king kakatang bansa. Kadwanan yan, penga di ko rin kang Lord na sana sumambot king kandidatong paglaban ng katotohan. Detang totong mapanyawop. Detang totong susuyo ka ring tao. Aga na kako pa Sir Noli and Sir Chris, talagang mga paluwa ko kabang mga di ko. Kinabukasan, May 9, 2022, masaya akong tinikdo. Nga kung mga pasabi at mga ding, "This is it, Lord. Please bless the whole country and bless all the people who will cast their votes today. Bless us, O Lord." Maranan kong pinila, ban maranan kong mayari. Ang pong bayo kung may gumpis ang mig-shade, Sir Noli and Sir Chris, may nga di kong pasibayo. Ginu, ikayo na pong bahala. Kabeng yan, Sir Noli and Sir Chris, nakalupa yung dati, agad datin ang resulta. Gang pila niya pang percent. Uning makabigla mo po at kabilis ngening transmisyon daring boton Ita mong kabeng yan, balo danoreng sinambot kareng local. At inina po Sir Noli and Sir Chris, yang akit ko yung lamang, may bugko pong mas pakasalo. Ana ko pong kasakit panandaman at penandaman. At ingatatandanan ko ako kagad may patudtod uling talagang penandaman ko yung sakit. Masakit uling isipan ko yung masanting bukas sa daratang. Masakit uling emo ako yung miapektuan no deng ega na ganang Pilipino. Ngayon po Sir Noli and Sir Chris, makanano ko po kayang may bangon pa si Bayo. Makanano kung tanggapan yung imilyari. Sana po dagdagan nyo pa po yung kakong Belwan ban makapag-move on king milabas eleksyon. Pasibayo po, yakoy Marga, at iniing kakong entry king UA Files. Sir Nos, namo paya. Margane mo muna, burida kang i-congratulate na kasi ikwa mo na i-sharing kaya kang experience kaya ng kakatamong programa at ang bala makarelate ko ata kang Marga si Chris de. Makanyan din naman ng pigdalanan mababayad. Ang bala ko ala na makinaibahan yang circus karetang maliyari na po ang ating tamong buring chief at kay tayo ikwa syempre ating frustration Yes, pa rin. Timo board exams are Noli, Talagang pegusayan mo, peg-reviewan mo, pengadime, kaginawang kalokwan. Tangkaya kami pa sa talagang masakit ka panandaman kanita. Siguro makantaya naman yung feeling ng Marga kasi sabi na pego bran pegkasakitan pengampanyan nya mabaya iyang mabaya tanyang ikit na ing lamang naning kalaban. Kumbaga big invest yung time, big invest yung effort. Siguro ginastos siya pang sariling pera imargan karatang pamag-attend na kareng rally kaya itang frustration na sobrang maragul lalo na niya nga kakit na nano na inga itang resulta ning election sobrang bayat tamo ako balo kung makanano ka bayat hanggang ngayon ba makanyan pa rin ang daramdaman ng Marga pero tamo invalid itang kayang daramdaman talagang valid naman ita totoo naman na potang sobrang frustration yung kakatamong daramdaman yung kakatamong aranasan talagang although rin tao circus aliwaliwala paralan atin na mabilis makarecover atin naman na medyo kailangan time na makarecover aliwaliwata kasi coping strategies Buri or kering coping emphasize Sir mechanism. Noli na talagang meging masayaya kitang gagawa na niya siguro itang frustration sobrang sakit kasi masayang-masayaya kitang gawa ng effort. And sabi na nga kung makantempi sasabihan, okay muna, it is okay not to be okay. Yes. Kailangan na intindihan ng Marga po ang ating aliwapan na proseso ya kasi yan kung talagang manasakit ka, acknowledge mo talagang manasakit ka. Kailangan kumiyak. Wala mo relationship yan mo naman potang may heartbroken ka. Baka nga king kaso ng Marga Serpis mas masakit pa kaysa karetang halimbawa separation karing kaluguran ng pong nano pa kasi nga itang bala mo meging personal kayo do masaya ta mo king kaso ng Marga kaya na kanya bala mo talagang sineryoso di na ning panahon di na ning oras ing usapin na may kinalaman kay bansa na Sir Chris ito marabulta ng kapasalamatan kasi sana dakal na pa rin kalupan ng Marga na ating malasakit. Although masakit, sabi na nga, king kaso na talagang akita mo na ating yung concern para kay bansa na. Kaya siguro makantay daramdaman na, Sir Chris. Itang frustration na nga, at yun
Tapos dahil kukutang na Sir Chris na din, sana apis sa biyantala kung anong pwede nang gawan. Bakit overcome na yung panamdaman ng yun. Po ang pagkisabyantanin kay katamong guest. Dahil tingnan naman personal experience, Sir Chris. Siguro makarelate kay katamong guest kay pakwento tam na anong experience na ketang milabas sa campaign period. Pero Sir Chris, aminan tamo ining milabas sa election, sobrang pagal. Physically yan po, siguro emotionally. Talagang sobrang pagal. Aliwa mo naman, ketang tutukuya na siguro susuportahan ng Marga. Karang aliwa-aliwa pang kandidato ang pong supporters. Ito mo, akong parakya mo kasi sinubaybayan pala rin dito ng previous elections. Pero ining election ini, aliwaya talaga. Kakaibaya. Ating kakaiba. Aliwaya talaga. Masaya pero masakit. Mapagal. Sir Nolit, sabi ko, kaya kaliwa mo kayo makarelate ketang penandaman ng Marga. Huling, bala mo ako rin, penandaman ko itang sakit ko panandaman. Itang kagising ko, masakit ko bunto. Kaya talaga, ayaw, umipakan yan. Pero, nga napin, mag-start tayo ulit pa si Bayo pagpakanta. Pero matula tayo king kabilang banda, Sir Chris, kasi iniing ausan tamong demokrasya naman talaga. Mayorya. Reng tao kay Pilipinas, retang qualified, at ila talagang pagkakataon na mamili, data kandidato na buridang mag-lead karela. Importante, kaya rin na ning election, a certain tamo na yung election talaga, malinis siya, ang popang ita talagang will dareng tao England to. Pagkatapos na kailangan mag-unite na bilang bansa. Kasi naman, at the end of the day, impisa sabihan tayo yung future na ng bansa mo, tsaka yung kalagayan. Ang gampang medyo etala, halimbawa, personally, yako la, halimbawa, ati kung ebori karatang menyambot, alin ang maburi ng sabihan na la supportan. Kasi at emotion din, detang... Aliwa naman kasi yung deng tao or deng kakatamong politicians, yung kakatamong susuportan, pero yung bansa tamo, kung meburitang makaluklok, eka pa rin maghangad na mag-perform masanting. Kailangan ing padalangin tayo mag-perform yung masanting, maging effective yung kayang leadership. Maapektuhan naman kasi Kenny, Sir, kasi katamo pa rin. Pota, siguro, mas palawakan tayo pa ito. Kabalik na po yung kikatamong programa. Kaya betane po yung kikatamong youth leader niya, Sir Chris. Kikatamong university. Kabalik na po yung kikatamong programa. The COVID-19 pandemic cannot stop us from delivering quality and flexible education. Learning continues at the University of the Assumption Grade School. The UAGS is all set for academic year 2021 to 2022. At UAGS, children experience synchronous and asynchronous quality Catholic education, intensified math and science classes, and pupil-centered activities using a variety of online and offline apps. With our PAASCO Level 3 re-accredited status, ISO 9001-2015 certification, and partnership with Google Suite for Education and Google Workspace, parents are assured of excellent online instruction and optimum service. Applicants are now accepted in junior kinder, senior kinder, and grades 1 to 6. For more details, please inquire from UAGS Guidance Office at 0943-4158-241 or through Messenger at facebook.com/UAGAO. Come and enjoy safe and adaptive learning with our seasoned and outstanding teachers. Be part of UAGS, the home of the achievers. Thank you very much and hail Assumption! Kakaluguran, ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, TWBL 91.9 Bright FM, malugod na lanamang tatanggapan ring kasaupan aburiyong ipayabot. Deti maragul la asawop king pamanyunduning kay katamong misyon ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo kapamilata ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kay kayong ganaka, babyemi la kay kayong ngeni ring paralan ban mirasla king radyo ring kay kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871 ang maki-account name Joseph Mary Bakay. King BPI, account number
012049. Amaki account name RCASF 91.9 Bright FM. King BDO account number 0062-9801-7632. Amaki account name RCASF. Dakal pong salamat ating Ginu, ablasana kayo sana, kingke kayong ganaka. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik po yung kekong programa nga mo paya. Sir Nos. Ang ngani pong abak, matula tamo po dahil kaya tayo po in-invite tamo pong resource person ngani pong abak. Iya po kasalukuyang editor-in-chief na po ng Regina, ita pong official publication na po ng University of the Assumption. At mega aktibo ya po nganing milabas sa election. Welcome tayo po kayong programa, Cedric Joshua Garcia. Maya Payabak, Cedric. Morning, Sed. Thank you Wow. for accepting our invitation. Baka baita mag-umpisa, baka ating kamburig i-greet, i-shout out, karag makradam kaya ka. Burigula mo pong i-greet rin kaya be ko po kayong publication po. Ang po rin kaya be ko po kayong council. Maya Payabak po. And thank you, Sed, keng partnership tamo kening radio program na ning University of the Assumption. Ila po kasi Sir Nos, ila mag-provide keng kakatamo UA Newsbeat every week. Thank you, Sed. Bayo tayo ikutang kang Cedric retang karelang making activities yung milabas sa election. Sir Chris, Cedric hanggang reng mental health professionals acknowledge date ang awasan tanong election stress and election anxiety yung sasabihan da kasi impani batanan nini, for example itang uncertainty retang aliwaliwang issues maglutangan pag malapit na at saka mayari ng election ang po retang awayan kan social media nakadagdag la talaga reta, sir. So Cedric, pakwento mi nila kaya kanal retang making activities ay niyang panahon na mapapalapit ng election ng popa niyang ngayon kakayari na ng election. Dito pong election, sir, King Regina po, ating kami pong programang Pilipino para sa Pilipinas, Voters Education Campaign. May kipag-partner kaya po king UA Central Student Council, sir, ang po king The Magnificat, UA Senior High School. Kung saan po madami po kami mga programang ginawa, sir. At muna pong ating voters education webinar, atin pong mga podcast, election sa election, nung ka rin po pisabyan mi po rin makanano po mag-combat fake news in online, sir. Lalo po talamak talaga, sir. Atin rin pong Central Luzon Youth Forum, ita pong boto at boses ng kabataan, pakinggan, nung ka rin po in-invite bila po rin aluwang student leaders, ang pong editor-in-chief na ng aluwang University Kening Central Luzon. Nung ka rin po telakayan bila po rin nung nanula po rin quality na nino po yung pili na leader ng metong tao. Timo naman po atin din pong mga surveys. Atin pong mag-trending survey, sir. Itang metong po, may balitaya pa po na ka rin po ito pong pre-election yes, survey. Sir, pre-election survey. Ito po yung keng publication. Tas in personal naman po, sir, may house-to-house campaign kami rin po para keng meto nga kandidato. Adwaya pong beses to, sir. May punta kami po kareng baryong Alapa po may punta. Specifically, sir, Sitio Tahimik. Kaya tayo pong gulo na ning Then far-flung areas din yes, ang pang-isolated sinabi na po, atin po sinabi kay kami na appreciate da kami po kasi kami po yung first namin ka rin, sir. Ito po talagang dakala anak king metong bale po pitula, sir, o Apollo king metong baleng malati, sir. Ito po reto po ring apo syempre, sir, meki yabe kami rin po kareng rally daring mga local and national candidates sa Mintakening San Fernando, sir. Ang po kay kaming mga bayan, sir. Ita naman pong keng mismong election, atin kami pong gewang comprehensive election reporting. Nung ka rin po rin, kay kami pong mga publication staff, dinesignate nila po kareng kanya-kanya da pong bayan na mag-report po, continuous reporting on what is happening po keng presinto da po ka rin nung atin po bang malyaring anomalya, nung atin po bang masirang VCM. Sir. Atin po atin nga pong metong, sir, kaya tayo pong Mexico, sir,
pilan la pong oras manenaya kasi may siraya po kano yung VCM machine. Ito po sir, report miya po kay Regina na dakal naman pong mag-comment, mangumusta nung okay na po ba itang machine, okay na po ba, may kapagboto na la po. Reta po rin mga gewame po keng patungkol na ning eleksyon. Karabihan karang activities, siyempre, tatargetan nyo rin kalupa yung kayanakan, eh. Yes sir. So, anyang makisalamuha kayo karela, makanano ing lawe yun, eh, keng karelang participation, involvement, lalo na yan in 2022 elections, makanano yung lawe yung karela. Bilang kayanakan, nasasabihan da nga talagang maragula percentage daring kakatamong registered voters, manggaling daling karela, eh. Kutang mo, sir, if they are very welcoming in karelang kae. Yung totoo na po niyan sir, kaya nakan po ngenit talagang involved la po kay katamo pong eleksyon. Lalo na po pag mag house to house kami, ila pa pong mangutang kay kami nung nano pong about kay metong kandidato, nano pong gewada. Itang makantita po sir, ito talagang balo yung pong buridang abalo talaga nung nano ring agawa na ning metong kandidato, nanong accomplishments na nanong plataforma na sir. Ito po sir. Patse maglunsod kayong programa or itong sabihin yung house to house, nanula rin highlight you na issues, no, para i-communicate karela nanlaretang halimbawa nanlaretang sa tingin nyo importante na abaluda na bang kanita makapag-desisyon la na masalese. In very timely po sir, ring COVID-19 projects daw deng kay katamong kandidato sir. Sasabihan takin ali mo national na kaya Yes po, bela ring pati local sir. Kasi po syempre karinda po abala nung atin la ba talagang gewa para keng komunidad deng kandidatong tatagal para kay ring posisyon sir. Ang poretang nano po yung programa da para keng youth and education sector. Kasi balutan naman po sir yung education sector is may kaya po kayong pandemic sir. Iya po talaga yung maging badly hit. Metong karing badly hit po sir. So, detang tinarget yun ratang talagang issues na malapit din kay puso da rin kaya nakan, eh. Yes sir. Education, health probably, ang po pang itang services na po-provide na ning gobyerno. Akaling mantang kitang circus kayo na dapat pala kinumusta tayo, kaya umpisa kumusta kaya ngayon i-Cedric, ngayon pilahan ng Aldo, yung bilabas, at saka medyo, although ala pang official proclamation kaling kakatamong national winners, karing local Latina, so kumusta yung metong volunteer na estudyante, at kasi mag-aaral kayo pa at the same time. Totoo na po niyan sir, nito pong muna, medyo masakit. Siyempre, sir, may karelate ko po ketang kwento ng Marga na siyempre, may pakapagal po kami, dakal kami, may gastos kami karing pangampanya, Mr. Siyempre, mag-print kaming mga flyers, mga... So, kaya kayo ita, own packet? Yes po, sir. Ala po talagang kay sir, owned po. And then, pero as days goes by, sir, unti-unti po, syempre kailangan po nating tanggapin kung ano yung magiging resulta as at the end of the day po kasi we are in a democratic country sir. Nung ka rin po nung nino po yung boto na ning masa iya po talagang ma-elect. Ito po tas atin pong milyaring kaya sir, ito pong panalangin para sa Pilipinas 2022. Ito pong gewa da rin CSC. Mekyabe kami po rin kanita kasi po buri mo pong ipagdasal nung nano man malyari para king Pilipinas kasi eta mo po balo nung nano po within 6 years nung nano pong malyari. Ito po tapos ngayon po tatanggap ko na kasi we need to move on po and as Filipinos nga po, sabi niyo nga po kanina, we need to unite for our country kasi po tayo din po yung magtutulungan sa huli. Said buri ko mo nga balo nung nano ing feedback da rin kaya katamong audience po tang mag-conduct kayong seminar about elections. Reta pong manalbeng mga participants po. Usually online yan, Yes online. po, sir. Zoom po or and Facebook Live, sir. Magpasalamat naman po kasi po ring invited me pong speakers at nila po talagang experience kareng leadership sir. Ante mo po ketang Pilipina para sa Pilipinas webinar. In-invite niya po Congresswoman Sarah Jane Elago from Kabataan Party List.
And we also, ano po sir, pati mga student leaders po from other schools. So talaga po, tinatarget po namin na matuto po yung mga estudyante or mga youth po. Kung saan po nagpapasalamat naman po sila. Kasi Wala naman naging conflicts na may iba-ibang perception sa mga naging target audience nyo? Kayong comment sir, at atin ko po talagang akit. Pero ito po, kinami po karela, maging open la po kareng adi-discuss kasi para naman po karela ito sir. And you're just presenting facts and not Yes, sir. opinion then. Okay, Yes. that's great. Itang panalangin para sa istuyo ba itong pagkakatanda ko, panalangin para sa bansa, bayan? Para sa Pilipinas. Para sa sir. Pilipinas, itang gawa na ng Kikatamong University na ita siguro yung pagkakataon para bikit-ikit la ulit ng volunteers na. Although, ating ko pa bang aliwang gawa para magkomustahan kayo, retang fellow volunteers yo after na ng election? So, ngayon po Sir Alight, feeling me po ito na po talaga kasi po syempre, alwalwa kami po departamento sir, alwalwa kami po year levels, dakal kayo din po gagawan. Pero nung atin man pong chance, buri ko po sana atin kami pong get together kasi yung tutunan niyan sir, itang first day kami po may kakilala sir. Pero dahil nanitang house to house campaign, then gawa mi po, atin pong maging bond within sa mga volunteers po. Open kita Sir Chris na kasi itang metong tamong employee kang University of the Assumption, itang kang guidance office si Miss Angie na organize siyang kumustahan, small groups muna. Baka nita, hindi na lang pagkakataon din medyo tindaramdaman kay sarili na makapag-share lang ka rin fellow volunteers na At tayak may kapakyabi ako kitang metong sessions at maragulyang bagay na makapag-share ka karatang tao na kalupa mo la rin panamdaman. Baka ita Sir Chris yung kailangan closure. Kalupa na siguro kay relationship. Sana all may closure, Sir Nos. Potang may ka heartbreak ang pumakay. Baka kailangan mo itang closure. Baka nita, mabilis itang moving on process. Baka ita, sana may ka opportunity kayo rin. Neretang kaya-kayabe yun. Potang ala na sigurong gagawan. Mayari na yung requirements kayong eskwela. Makapagkwentuhan kayo rin. Bukod kitang gawa tama mismo keng UA na balang prayer vigil yung baka nita mas maging naayos ing gana-gana. Buri kayo mong kutnan said, will it end there yung pagsasama nyo? Matatapos ba? Kagaya ng pagtatapos ng election, said? Siguro po sir, hopefully not. Panalangin ko po kasi syempre we have to be vigilant din po. So within the group po siguro po atin po rin mga ito po kumustahan sir, itang mga nung nano pong ikaya miya po in government lawen mi po nung masanting lareng programa na syempre supportan miya po. Nung aliman po syempre kayan miya po bala mo sumabi kami po nung nanong akakit mi po kay government kasi nga po atin tamo pong freedom of speech naman po, di ba po? Ito pong makanta. At saka may kapag-organize na kayo, at kumbaga, balutan na kung baka mag-organize, na, so medyo na masakit itang puntong aitan, itang sasabihan mo nga, na makapag-contribute makasahop tam. Yun ang manggagawa nito para mo i-criticize yung government. Yes. Burita mo improve kung nano man. Sana mas malawak ang opportunity na ibiyan ang kikatamo ng government para agawa tama ita. Baka nita mas mag-improve nga ka na makalungkot mo, Sir Nos, potang mag-comment kang Emma. For example, atin wrongdoings. Pag mag-comment kang wrongdoings, balada you're bitter, you cannot move on. Tama kanta. Pero sana isipan na bitter laretan tao mag-comment na wrongdoings. We're just stating that this is happening and this is really happening in our country. And para karang, siyempre karang kikatamong officials na dapat maging sensitive. Yes. Karang sasabihan na rin tao kasi part din ng obra ito, diba? Ang gampang medyo sosobra lang minsan rin tao. Tanggapan na baka sakali na makasahop karela Sir Chris realize na atin palang dapat i-improve kang kikatamong gagawan. Itaing essence talaga ng kikatamong pagiging democratic country. Sana tuloy-tuloy mo itan. Ating kayo pa mga projects na makalinya, Cedric, keng Regina, or kadeng ka-collaborate yung keng UA, na ating kinalaman keng citizenship, responsible citizenship. Nationalism, sabi mo nga kanina, tuloy-tuloy yan. Actually po, at dakal po sir makaprograma, lalo na po ngayon summer sir, since makabreak la po rin anak sir, reg youth, dakal kami pong program webinar sir, fact-checking webinars,
how to be a responsible citizen po. Itang makanta, sir. Buri mi po magilang responsible citizen reng anak banta po. Ita po makasapla rin po king government tamo po. Ita ing meging kay circus na itang meging masakit na itang information na usto ne. Palagi ako metong yakarang may ka-apekto talaga itan eh. So, isto yung gagawan da na hanggang makanano, mag-contribute la ka rin eh. Maragulyang bagay, itang rentao nga tatanggap da accurate information, makabatay. Siguro sad pag-umpisan tayo kay media literacy on how do they access and evaluate information coming from specifically in social media. Medyo rampant kasi talaga ing fake news ang pang disinformation kan social media. Pero minsan makalungkot man din pang mga tuwa ding mag-share, splice videos kaya Totoo po, sir. siguro aliwa mo ding anak ding ituruta mo probably lawakan tayo pa yung kakatamong target audience when we are referring to media literacy. Kasi kaya kalang karing akakit ko sorry. Minsan talaga matwala rin nasabi na nini yan. Ito makipaglaban lang pa ako. Open albe mo na yung video. Splice yan yung mga pansit edited yan. Tama anta. Masail lang kasabi. Pero mas masanting siguro i-widen tayo pa yung target audience. Kaya point of view na for example yung metong campus journalist na larat ang pinakamasanting agawan bang kanita ma-address itang makanita. Yung tutunan po niyan, sir, ngayon, dahil atin tabo po pong pandemyang pakilabanan, sir. Ito po kasing online, pag po online activities, ing akakit mo po kasi most of the time, iya po talaga super beneficial talaga kareng tao. Kasi po, naman po gana-gana ng tao, atin pong mobile phone, ating internet, para a-access, sir. Masanting po talaga ngayon medyo open na po ing bansa. Siguro po retang information drive po para balang mag house to house din po mga sir, or atin pong mga seminars na physical po. Kasi mas masanting po na kaka-interact mo lang po talaga harapan. Uling in retain and recall of information, mas masanting yung face-to-face kesa kayong online. Because of the attention span of us, the Filipino people, medyo maiksi mo. Tsaka yung pisasabihan ta kasi iliwa mo yung 2022 election, tang next na election tayo, tang barangay NSK elections, malapit na Maugong December. niya rin yan ngayon. Tapos 2025, 2025. and another presidential election 2028. So, kailangan siguro ngayon ipaupisan ta ano ba talaga yung dapat tamong gawan baka kanita mas makaba yung panahon tamo. Kailangan ta siguro paspasan talaga voters education. Bang kanita mas maging mature tamo pangaras kening baging ay ni Sir Chris po, kabalik balikan tayo itang kukutang na ning kikatamong letter center na ano pwede nang gawan may kabasa tamong article na may yung tips na ano ba yung pwedeng gawan para po tang magdanas lang makanini lang kikatamong very involved ken politics ang pong election bang kanita hanggang makananong asopan tala tsaka asopan tayong sarili tamo na mabilis tamong makarecover kening kikatamong pagdalanan pisabihan tayo po ini kabalik na po ning kikatamong programa at kaya rin na po rin mapila na patalastas. The University of the Assumption Senior High School is already accepting applicants for grade 11. We offer all the strands under the academic tracks such as STEM, ABM, UMS, and GAS. At UA Senior High School, we provide engaging learning experiences that develop higher order thinking skills, creativity, and resiliency. Education is balanced as the curriculum packed with values formation and community involvement. Even with online delivery of learning, we try hard to incorporate all this in the lessons to ensure student holistic development. The online delivery also comes with a program that ensures that the mental health of students is maintained. The UA Senior High School prepares you for college, prepares you for entrepreneurship, prepares you for life. Application is online. Visit our FB page at UASHS-SSC for more details. Be part of the UA Senior High School. Choose UA. Be an Assumptionist. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan.
Magbalik ya po yung kakatamong programang nga mo pa yan. Manya di ang tips, Sir Chris, na yung kakatamong letter sender na ano kanyung pwede nang gawan. Ang paparangaliwa pa siguro Pero na... bayo pa yan, sir, pwede tala pong i-greet din kay katamang Facebook viewers. Maya payabok po kina Irene Espino, Marcelo G. Cortez, Santos Luisito, Mahar, Jennifer Maravilla Dada, Porcelito Mongcal, Dai Zabala Pineda, at then pong kakatamang regular listener, Sir Nos. Pampanga Provincial Jail, security guards na po ng MGCS, Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF, and DSF Buildings, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcilia, Tita Paz de Jesus, spiritual children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, and Imang Prima. Yes, Sir Nels. May kabasa ka ng article, Sir Chris, pasensyano ko po. Sorry po kitang article, kaya sulat po yung kayong title na po po itang author, balikaanan na kayo po. Pero nilistano po rin pwedeng gawan karatang makaranas election stress. Sabi ko nga kanina, acknowledge na kahit ng mental health professionals. Talaga namang really ni tutong malilyari. Kaya sabi da, number 1, you take care of yourself. Ya ko gawa kaya rin niyang anyang kaya rin po binoto circus sa kanya mangga panapon ako pambiga ako talaga social media. Okay. big kay ko mig jog ko linuwal ko kaya nakabalik syempre gamak na makabalita na kaya naman ito yung pwedeng gawan mag-venture ka keng sports exercise ang po pang aliwaliwa pang bagay and you surround yourself daw with positivity. Karakal na malilyaring kaliwat kanan. Kaya ring election circus, dapat karakal batikusan. Payata. Anyaya ko, Sir Nos, ayaw ko mag-social media masyado. Malbe na ako mong movie na ala ko dapat akit about elections after nanita. Kaya lang, syempre po itang mag-browse ko kay Facebook. Lulto lang. Wala kang choice. Tapos, go off the grid. Itong gawa mo, Sir Chris, na medyo lean out ka pa keng social media. Kaya lang, minsan kasi gagawan tayo rin kahit yung social media tang parang estudyante tamo. So, mo aiwasan talaga. Buklat tayo, mag-browse tamo. So, putang kaya, makalungkot na ka na naman putang may kabasa tamong article ka rin. Ining number 4, sabi na, watch just enough TV, para mo ma-inform ka. Pero masyado kasi nga puta lalo kang misip na. Mas masanting television kaysa social media, sir. Mas screen at may filter nila po kasi deng messages ang pang information kan TV kaysa aking social media. Tsaka kapadan mo niyan puti yung debris. Patangka ito, find distraction. Nalo kaya ratong possible na pwede tamong gawan bang kanita ma-divert na yung kikatamong attention. Ini sasabihan na rin, we avoid overly opinionated people. Pota, mauwi pa kayong bangayan, Sir Chris, kaya kayong pabikariwa. Pero, pagka minsan, okay mo naman, makaramdam aliwaliwang opinion, kalang aliwaliwang bagay. Siguro, mga potang, atin na kayo kayong punto na sobrang na kayong kapali. Ang tension natin ng tension. Siguro, atin ang pagkakataon na kaya kang dumistansya kang bagyan. Tapos, we exercise sana, at ini, palagi ko importante yan, keep it all in the proper perspective, Kaya sasabihan da rin nga liwa, kaya yan biyari ng election, so balik tamo kaya dati tamong gagawan, mag-obra tamo, ita siguro maging contribution tamo kaya bansa tamo, habang susuporta tamo kaya katamong gobyerno, bumalik tamo kaya dati mag-aral tang masalese, mag-obra tang masalese, at rin aliwa-liwa tamong responsibilities kaya community, gawan tala, bilang individual, ang pong bilang part na ning kakatamong community. Pero Sir Chris, syempre, itang coping na ning metong tao, makadepende pa rin kaya. Yes. Aliwa-liwata mo kasi panandaman. Depende kang level na panandaman na. At nung ka rin niya makafocus yung attention, naka rin niya kasi magduele. Kaya mas basanting detang suggestions tamo, gawan at gawan na lang. Kasi minsan natin yan naman kinalaman kayong predisposition na ning metong tao yan. Karang models, gagamitan for example, in explaining, for example, mental health, sasabihan dati yung genetic factor yan, at ring environmental factors. Pagka minsan combination, kaya metong karetang adwang areta, maging dahilan kung bakit malulungkot masakya talagang solusyonan, uling nature, ang pang nurture, yung pisasabihan, sir. Pero syempre, kailangan tayo, tsaka yung pinakamakasap, Sir Chris, halimbawa, kang Margan, kung ang gangeni medyo makaramdam niya pa rin kalungkutan, yung sarili na mismo. Sasabihan da nga rin eksperto,
kwarto ba? Kailangan handa ka para maka-recover or para maka-move on. Para maka-move on ka talaga. Kasi ang gana nung sahop, inggawan da rin aliwan tao kaya ka kung May meso pa handa ng sarili or kung mo. may meso pa ng sarili mo, Alam mo na. masakit ne? Yes. Yung situation. Yung kakatamo kaya resource person, nandaretang kayang gewa. Baka nita hanggang baka nano maging okay ya. Okay na ka bang yening panunay na Ngani sir, okay na. Nanong gewa mo mo? Baka pata makapuluti Wow. margan Aside ka retong sinabi. Sige, Pe. Kay sir, kaya rin na ning election sir, menta ko bitch. Wow, may anuay niya pala, sir. Sir, no? Baka naman, Sir Nolly, let's go. Alwa kasi tang atin ko pong time and space para manisip ka rin milyari sir na nitang isa na yaldo, nitang election sir. Isip mo rin na atin pang chance, atin ka pang gawon kaya atin ka pang role as a citizen na ning country. Very good. Nice Yes, thinking sir. nito. Wow. Kaya naman mayayari ka rin ng ega na hanapin. Yes po sir. Ito sir, ampong kayong social media sir, eko po may social media, TikTok, lalo na po kayong TikTok. Ito po, karakal po splice video ka rin. So, tinigilan ko po yung panonood ng mga videos. Nanonood lang po ako ng mga balita sa TV sir. Ito po gawa na po sir Chris. Ito po makanta. Ya ako na pero kung personal message karang kikatamo kaya na kan. Kung isipan da na dakal me baliwala ne kareng lang gewa. Effort. Aliwa dapat makanitan in karelang gewa maragul sahop ne king kikatamong bansa at alang me sayang ne. Kumbaga naman buri na sabihan tutok nang ingbi at saka hanggang na keni in pwede dang gawan dakal pang years at least And very proud ko kareng estudyante tamo at kareng kakaloguran tamong menindigan keng katotuan ampong menalakaran keng katotuan nanyang milaba sa election. Ang bistaman may sambut. Talagang proud ko kaya kayo, my dear students. And kung makaninila klase rin kayanakan na tutuking maging leaders na ng bansa, very hopeful tamo na potanda tamo Nating panahon. pakialam. Ikit tamo na talagang very concerned lang yung bansa tamo at karang mapilan pang panahon ng pang banwa ilan na ing atsukeng kay frontline ilan na ing possible leaders kikatamong bansa so masanting yung future ing kikatamong lalawin Sed, baka naman natin ang last message ka rin kay katamong makiramdam. Yan nga ba? Siguro po sir, para ka rin manalbe, makiramdam ngayon Aldo, etamo po titigil gawan ing kikatamo pong role king bansa. Magita mo pong vigilant ka rin kakalat na fake news king social media sir. Para naman po kareng bayong mga may botong kandidato kareng posisyon sir. Sana naman po gampanan dala ring karelang tungkulin tupalanda po ring karelang pengako para kareng tao. Syempre sir as a public servant gawan da po para keng komunidad ali po para kayong sarili daw. Yes. At kung atilang pagkakataon para maging public servant in the future or ngeni dahil ating SK elections bakit ela i-offer yung sarili dan lalo na kung balo na talagang qualified at saka atin lang i-offer kayong karelang community. Yes, sir. Dakala salamat keng oras abinyemo keng katamong programang nga mo paya. Sana kasasawang mag-attend karing kay kaming invitasyon. Sir Nels, kalupa na naman ning metong kompetisyon o competition ing election atin manyambot at atin masasambot. Naman ganang sitwasyon kontrolado tayo. Gang feeling tamong gewatan ing gana basta ing sekreto ken nung eta kontrolado ing sitwasyon eta pay konsumisyon. Dakal pong salamat king kayong pamanantabe kilub ning metong oras. Ako po Sir Chris. Ako naman po Sir Nolly, ini yung programa para kareng kayanakan bang pisabihan ng karelang pamag-aral at kasalpantayanan. Ngamo paya. Kayanakan na nanong kapag kini magkiramdam na ka
Pisabyan taya inya tumipa kananuya Kabang magkape abe ko yampoy atche Lukluk kakimpa pagsilong naning ke kambale Etamu balu dalaning abak ke katamu kasusuko king pangarap mo ating manantabi king balang kimuta mo ka magdili-dili abe mo ko nga mo paya ikaw kaumpisan taya nga mo paya kaya na kanyang pag-asa nga mo paya tumalan man king dalumdum matsuya ke kaing ginu alakang dapat bigaganakan nga mo paya pamag-aral sa mas na